presrećan prvo da se, iako sam Beograđanin, da se neke stvari ovako velike dešavaju u Čačku. Nije prvi put da u Čačku imamo ovako takmičanje, ali je prvi put posle ovako teške situacije u kojoj se nalazi ceo svet. Jako smo zahvalni mi ispred Plesnog saveza Srbije, u čijem sam upravnom odboru, zahvalni smo gradu Čačku i opštini Čačak što su uopšte prepoznali dobru volju našu da organizujemo jedan ovakav događaj, pre svega državno prvenstvo u latinoameričkim plesovima i kup Srbije u latinoameričkim plesovima, kao i takmičenje koje će sutra biti, a to je po prvi put i mogu slobodno kažem da će biti takmičenje koje će ući u istoriju, obzirom da svi znamo koje posljedice imamo zbog korone. Mogu da vam kažem da je ovo na svetskom nivou prvo takmičenje na kojem će se pojaviti publika, prvo takmičenje koji će imati ovoliki broj posjećenosti takmičara. Imamo 22 zemlje i meni je srce puno. Ja se 30 godina bavim ovime i evo, kako da kažem, doživeo sam da budem s ove druge strane, da na neki drugi način pomognem zajedno sa svojim kolegama ove stvari. Naravno, velika zahvalnost ide predsjednici Mariji Lazarević, koja je zaista puna entuzijazma kada je ples u pitanju i uvek ima dobru volju da pogura ovakve stvari. Ali eto, kako da kažem, slika govori više nego što ja mogu da kažem. Ljudi su zaista, mislim na plesače, željni publike pod broj 1, željni su takmičenja. Godinu i po dana i više se nismo takmičili, jesmo organizovali, ali u zatvorenom tipu. Tako da evo, svi smo pod utiskom, iako je jako vruće od energije, od svetla, od, eto kaže, temperature, vruće nam je zato što imamo mnogo topline u našim srcima. Tako da hvala Čačku, hvala Mariji, hvala Plesnom klubu Luna, hvala Plesnom savezu Srbije, hvala Ministarstvu omladine i sporta, hvala svim dragim prijateljima koji su ovo prepoznali, hvala i vama koji ste došli da ispratite ovo. Nadam se da je ovo početak jedne lepe istorije. Cilj nam je da međunarodno takmičenje ostane u Čačku i da se narednih decenija održava. A obzirom da znam ko stoji iza toga i da su ljudi koji imaju odgovornost i da su ljudi od reči, siguran sam da će tako i biti. Fantastičan događaj u 2 dana, dakle subota i nedelja. Juče je državno prvenstvo u sportskom plesu, kup Čačka ostaje ovdje u Čačku, velika stvar za grad Čačak, preko 1000 učesnika iz 22 zemlje, evo, posle 15 meseci, prvi veliki spektakl, rekao bih, zahvaljujući Plesnom savezu Srbije i gradu Čačku, Plesnom klubu Luna, evo ovdje kod nas zaista sam presrećan i ovi mladi divni ljudi daju posebnu energiju. Dobro, na koji način je grad sve podupljao ovu manifestaciju? Grad je u budžetu opredelio $1 milion za ovu manifestaciju, Plesni savez Srbije oko 3 miliona dinara, naravno i kotizacije učesnika, hoteli u Čačku, Gornjem Milanovcu, Požegi, Lučanima, svi su bili puni ovih nekoliko dana i to jeste naravno i želja svih nas da se i grad Čačak i zapadna Srbija i naravno turistički predstavi na najbolji mogući način. Vidimo da se manifestacija održava u fiskulturnoj sali ustanove Zračak i 1. novembra, koja je potpuno, da kažem, zadovoljila sve one potrebe i uslove koji su neophodni za ovako tako. Da, ono što je važno za Međunarodnu federaciju jesu slačionice, topla veza, tribine, naravno sve ono što je neophodno, restriktivni prostor. Oni su pre nekoliko nedelja bili ovdje u kontroli, utvrdili sve uslove i takmičenje ovdje u sportskoj sali ustanove Zračak. Da li postoje neke naznake da će ovo takmičenje od sada biti stalno organizovano u našem gradu? Naša želja jeste, naravno, svakako, ali nije tako jednostavno i tako lako. I ostale zemlje žele da budu domaćini ovakvih spektakla, ovakvih takmičenja. Mi ćemo, naravno, se kandidovati za sljedeću godinu pa ćemo vidjeti. Večeras u našem divnom gradu je takmičenje sportskog plesa, da kažemo na najvišem svetskom nivou, pošto ovo takmičenje koje je registrovano pri Svetskoj plesnoj federaciji WDSF. Ono što je značajno za naš grad, to je da je prvo takmičenje ovog profila ikada sada organizovano, da evo mi sada vidimo kadrovi, vidimo plesači za mene koji su došli u velikom broju, da ispoštuju, da odigraju. Želim da vam kažem, ova prošla godina je bila jako čudna za sve nas i negde nismo imali ni takmičenja, nismo imali takmičare na podijumu, svima je ovo falilo. Uspešnost našeg turnira je ogromna, mi smo znali da će biti jako tražen turnir, da će dosta posetilaca biti, ali nismo znali da će to biti ovih razmera.
Ja stvarno, kao jedan od organizatora sam preponosan i na ovu sliku koja ide iz Čačka, na sve takmičare koji su tu, na sve zadovoljne ljude. Trudili smo se sve da ispoštujemo, trudili smo se da organizujemo stvarno na svetskom nivou. Pozitivni utisci već stižu od jučerašnjeg državnog prvenstva i međunarodnog takmičenja i trofeja Čačka. Tako da mislimo da će današnji dan tek se čuti i tek objavljivati šta je sve bilo i kolikih je ovo razmjera takmičenja. Ja mislim da je po mojoj slobodnoj procjeni, ali i pod podacima, ovo najveće takmičenje u sportskom plesu pri Svetskoj federaciji prošle, ali i do sad u ovoj godini. Za dalje ćemo vidjeti kakva bude godina i kakva nam bude, da kažemo, organizaciona konkurencija, ali mislim da je ovo takmičenje značajno za naš grad, značajno naravno za naš klub, značajno za Plesni savez Srbije. To su tri neke, da kažemo, institucije, Plesni savez Srbije, naravno grad Čačak i Plesni klub Luna, koji su ovo maksimalno uložili truda da se ovo organizuje, da ovo ovako izgleda. Dobro, koliko je zemalja uzelo učešće u ovom takmičenju i koje plesove publika ovdje večeras može da vidi? Ja imam tu divnu cifru od 22 zemlje svetske koje su učestvovale večeras na takmičenju. Sa svojim predstavnicima, sa svojim parovima, naravno, sudije iz isto toliko, čak ja mislim više zemalja. To je ono što je, bukvalno je Čačak danas centar svetskog sportskog plesa i to je ono što je za nas značajno, to je ono što je značajno za grad, to je ono što je značajno za Plesni savez Srbije. Ovo je ogroman turnir, ovo je nešto što u Čačku nije bilo, ali se nadamo da će biti svake godine u sve većoj razmeri i u sve boljem aranžmanu. Dobro, ti si takođe plesač i učestvovao si na takmičenjima. Kakav je osjećaj gledati, da kažem, svoje kolege na podijumu i ovako takmičenje, ovakvom nivou u svom rodnom gradu? A iskreno da kažem, ja sam takmičar, ja sam trener. Moje kolege je divno gledati, danas se ja ne takmičim, naravno ni juče, ali se takmiče moja deca, to je deca iz mog kluba. Ono što je značajno, naš klub je juče pokazao stvarno jaku dominaciju u plesnom svetu, plesnih formacija, sportskih formacija, naravno i parova, gde su naša sva 4 para ušla na državno prvenstvo u finale. Jedan par je drugi, to su Nikola Čutović i Sara Bogdanović. Naravno u starijim omladincima imamo 3. mesto gde su Jovan Ilić i Ana Lukić. Imamo 5. mesto gde su nam Stefan Stančić i Iva Perluga i 6. mesto gde je Vuk Borović i Marija Bilbija. To su za nas stvarno jaki rezultati. Meni kao treneru kad vidim njih sa takvim uspesima koji naravno očekujemo da budu još veći, ali divan je osjećaj i divan je osjećaj tog mi smo ovo, da kažem, stvorili svi zajedno, trudili smo se i stvarno mislim da je ovo značajno kao za nas kao organizatore, ali tako i za naš grad.